Ni tariki 16 mweri ni jwa ithatu mwaka ni jwa 2026 na ingo kugwata ugeni kiri nteto cietu ceru themwe amwe na nteto iria nkureterete ni Yaria tukuthurania kiri nteto cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Cukuru ya Munyarike Primary gutigwa na irasi biere yake na kioro kimwe aciari bakiuga cukuru ije ni itezaniritwe bonene. Mamilioni ja utonga kwenyanga kiri Mwanki thokone ya Kagaene rukirirwa Jumatatu. Seneta Kadhuri kuorota thirikari ni kuremwa guchwira ntaira mpithukiro cia maitha. DP Kindiki gukinya Runyenjes kuthingatia mirandi ya thirikari nene irio thoko iria yathuriri milioni 180. Mona niretwa mavito ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Aciari cukurune ya Munyarike akachwe Gembe South ni boketie mateta kukonie kuthuka kwa miako ya cukuru ezi bakiuga nethirite etezaniritwe gwa kagita. Kuringana na aciari baba cukuru ezi iri na irasi biere yake na kioro kimwe onto bwangaratanite bonene rera ria kithomo na gutigira na bamwe bakigita ngendo indaja gochwa kithomo cukuru inge ire kuraja. Dennis Mugendi katwambirie. Uma mwanka jwa 2017 cukuru ya Munyarike Primary riri wandi ni akacio gicone kyo bunge kia Igembe South iture na irasi biere aki bira na bio bikwirikana biakirwe ni NGCDF na kimwana kyo kenasari kiria kiambirirwe ingavana ugatene Kawira Mwangaza na gitari kia igwako Mwanka Nandi turwe gwanjiria more than 10 years ago no kya gonete arimo etena irasi eterenjesti na nyanground ya skuru ethuki sana kuto kiromba skuru ye yarerwe erenjestwe na yone ari mubathirikare batiesi totomba gaskira gyakirwe na kumage wakabwo kona gyaki gyakirwe Kawira lakini getaimbwa na gutege ntu kya gwethirwe kireu gitura kurunya turone agombonya kumomoka aka constituency yeto tuthurite mutongeria ndio aitawa John Paul Mwirigi. Mr. John Paul Mwirigi atokwira kwina investment ciambiritwe ni antu bara bari ombere ku okia koe obatiria kwithwa ukendili na manifesto cia antu bara bambiririe na itaumba ukamilishwa teo twira wewe bwoge otubwithiria kana otubwithiria kana otuweana kana turara njirene otubwo tubwithirie no tunya skuru ya Munyarike Primary School yambirwe 2017 in around 9 years itiendelea na still no way ground ine no atwira still 2 term lakini tokacia 2 term yo twirira nire gwethera na beto para inya bombikia kuthoma kana para antu ara bombikia kuona mathomo bombikia kwithwa bagisi okiria kibobongwa uwako utoroera ground ine cietu arito baba ingi baririkana betaga mairi kithomba kuthugura kithomo sukuru ni Atira Primary mauta 3 kilomita ithatu watugatoa ni tukora inya sukuru no tuba gwethira safari ni legia kwetha kurite twana tutenda utura tuta sukuru na to kathina yu nayo itingani kioro ikimwaki sukuru ni ya Munyarike Primary kiria gitumairwa ni arimo na kinya aritwa sukuru eye kinya kioro ni kimwe gyo gwita mwarimo nikyo gwita inya murutwa kuma lelela gwekali ano sukuru na no tu Kenya kiki oroke mwarimo kumako na no kaba mwalimu ya galoma nike tubakwira MC Mucheki gavana Mutuma na mubunge John Paul Mwirigi batungatire totomba tukira wa 2 term na tebu tukona ge 2 term no manga wethera kwina matunda yara tuona kuringana kumania na ithurana bia twathuranira na kura cia tura tuthurana na ira twerende kuthurana sie Mucheki tukwira o buru tweketa muno gakeba ntoreye kuno mango tushughulikira na kuringana na bura otutiganiretie manto na yonde ti sukuru timbi otege ndo buru tuona kuma ke wowe na ito kuromba buru kinyantu kuitigere
Tokuromba bwete no atia especially this school weye. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni ya Munyariki Primary wandini ya Kachio, Igembe South, County ya Meru. Utonga bwa nkuruki ya milioni 5 ni butigi bwenyangite kiri mutino jwa Mwanki juria jumirite thokone ya Kagaene gicigone bunge kia Tigania West. Gikundi gia kuoria Mwanki ni kiumbite gukinya ntune au ende amwe nabo gutikio kia gitumi kiromba kuonokwa guti muntu uragura ruwa kirika riri ria Jumatatu rukiri. John Thiga gatumenyithie cio. Ikio kiriro na kieba giutambite mitani yiri ntere cha Kagaene giciko bunge Tigania West na bwe nyuma ya Mwanki kumba kwobithitie into bionthe bila bikuinyomba cha mitenu into bikwirikana ibia nkurukia magana chiringi milioni 5 ende amwe no kwamba ati mbegotie waromba kwigua akigurarua kiri Mwanki uyu muta na family nkurukia ithano na yeke no kumedeyini ina ira ina ito kikombo tebya ito konyampi akina ngia kura ya family ni ntumuwanje utinto kya daro oke kwa ile nyumba ichire aise ndiye komi inke anya mwene kyatho no bwara ka last week Saturday na yuchonza ikoya so milioni 5 ikonyangira no ntotege ntokyari to nyumba inyambi nyabira byonthe byareti byayerere kwa nyanto bararo amirete chiatho bateo kariba ko litento matenti ite ibika itubya omba ikoliteka lakini utebwo nara mono gwa kariba chokeretie nkari chekore Mwanki kuma kethirikara kaunti Meru nkatho iraba kugichi yangira na mpwe nyuma bagwito mbere Mwanki utemantame na inya ende amono baromba nto bawendi bwana gakinya thirikari utigira ni gutetheria barabara ingikite kenda bachoka chokie buka i uturo bwao thara to mukari wa area itu kuenye boy county rware ba correspondira mbere round irenge nyumba yire yonthe bo tutetherie chukuru kare ya yonthe na twana ende boy aba kubithe boy aba kinyanga batethia au kare kuri otiara na baendelea ou batotianeria ringi nyumba ya Mwankato akari bare mo ikoria bru para atukoromba thirikari yunkumire yombe otethia family no nto nyinge yu affecteka akari bara bonza baria twana tomwa to chukuru bange batena nyabe kura na nyangu otechi iraritoa na itanda biko ya matresi ko ya na itokoromba thirikari yake inyanto na ukonge aba unkumire batotethia torere antu bainya matresi tuborere mirengeti bombe ochoka nyama ichatu ya kawaida baichomaniria kure to kuyiro nyumba monki yoga tutekomenya inayo ma into bionze biboya ndri tuti nyendri nyako mama nyambi ende ningo nti nyambi ningo mama one ndri nyara akiazo na nyayo yako yero kila kitu tebia tia binto bwanto baendi boko yabo twikirwe nikyao pole santi akupekana kile family mbote kana ndirengi kwa kona kurira kana kuyuka kana kintu lokari tokarira kwabwa reporter ndo cha Weru kuma nteri cha Kagaene giciko bunge Tigania West mbeta wa John Thiga. Seneta Kathuri Murungi ni ataririte kurega kunganirwa kwawe ni thirikari kuoneka atakere gukinyithia muthiambi thukiro cha maitha akiuga kurikara ataka kwibwo thirikari igukaria nkuruki ya rithi augite gutina wiru bwa kwina rwimbo rwa tutam ni kwithira thirikari ni remi gutega rithi Bamiru na ritho ria utethio. Muthuru Muriuki ari na riboti tariria. Seneta Mary Kathuri Murungi na chimirite kwithwa kirotera minister wakaria no Kipchumba Murkomen akimira kuma gutumiria ati bakithwa bakirona maitha undu boi butumite kinyamiru bitha bakiwa nkuruki na kinya kurawa no ntukuma riri operation riro kuja na kwambiria minister atangaza bwana Murkomen kumariro ngombe chetu rejire kuiwa zaidi nkurukie na rate ira chini othaiji nio nene nkurukia egitarara ya mbere na antu kinya kuragwa rate ira bakuragwa no on daily basis so kiure gitukira kenene ndi Senator Meru kiure wakira kenene ni giki operation yare gutuma batu tutetheka kana yare gutuma tuiwa nkuruki. Kathuri Murungi kiure kia mbere ni ati kurona maitha guku kakwari kuthiria Meru na beja kura wa nkuruki drone ndonere ikiona kinya kuri amba bejete abunduki kinya nkuruki 50 lakini drone yeje eti utumika
kenda antu bara bakwatwa kana baringwa risasi cheguru kana mbomu bakwira miro bakwizira untu bajaire Seneta Kathuri augite Mr. Murkomen aringite thimu na kugata ketho agituma munini wa kamishina wa polisi ajande na kaunti ya Meru na akija Kathuri Murungi arenda achoke bwire bibi nikitumi kuma bakwambia kona maitha Ameru bombete kunyamarua nkuruki na kiuria nojo wengwa okuya ng'ombe cha Meru ura thirikari kwithwa ikitha ambira minister kuringa thimu kugwata report urekari na ugarojo agatuma Deputy Inspector General Police Bwana Rangati nikenda akeja kande bene nikenda akamenya exactly situation urekari lakini kiurekera tukwendeja gutuchokeri operation ikwambiria imbie tuma ng'ombe gutwika iri kwiwa nkuruki nontu riria gutainya na operation it was kwa bui nkuruki eja nandi so itokwenda muno kiureke ugichokwa na ethira nontu batu itukomena ng'ombe chetu iri itokondomenya muntu wina biashara eu muntu wotumba kugwatwa ni askari anto bauma Meru na ng'ombe chetu bahia tona tiri ire isioro tiri gwita na Kipsing bwa Samburu na tiri to chiene muntu wina hinya ya kwamba thirikari ya Kenya itumba kumugwata na ng'ombe iji chichoka Meru muntu nuri kwitu kwenda kumenya naru kaba tumenye kulingana na Seneta Kathuri agwete bakuna rembo ra tutam endo ntobobo pokaza bakithurinywa ne manto jawamba na ikubire bikonekana guntu koko kufa kupona ntuko chionde turuga tutam lakini nyato itago yato tutam mweri jomwe anto na babora gwe 10 ba Meru ng'ombe chiwa magana jatatu na magana jana tutamwira twatura kwereza anto no thirikari gwita nguge nteto yato yakura so itukwenda muno tuisupporta thirikari no thirikari ne tunge mkono especially mbeo tietu ya grazing zone tuina uzuni itumiete no timutongerio Meru owiri itu nuntu bante twire gwita na mbere nawe itwarite buru na thirikari lakini thirikari ntone tutethetie kuthira thina iu Muthuri Murioki Woro TV Mutiriro Kangangi Kiuria gietu gia ntuko kiriumania na rugono ruru wa Kathuri Murungi turi kuria thirikari bati kugita atia kuthiria wamba bwandithia Meru thirikari bati kugita atia kuthiria wamba bwandithia Meru araniria na bauti gukurukira namba SMS 23578 niyo namba yetu ya SMS na kinyakiri mitandao yetu yokinyaniria na nkethirwa nkithoma moni jaku mwanya mwanya uria tugwita na mbere kiri rugono rungi MC wa kuoro twa mbungene ya kaunti ya Meru Sekundi na Kanini na Gacheri Muthuri ni batariritie kugwata mbaru Profesa Kithure Kindiki kanyene kamunini wa rais kiri ithurano bia 2027 bobwezete onde kiama kia ODM kionekete kuongera kajo kwiringira ndebe kwewa kanya kau ontu buria buretete murutira jo munene jwa siasa motugikare na andikithitie ugambi bwao na gututumira riboti eje Gacheri Muthuri na Sekundi na Kanini bobaire bare MCs bakuorotwa kirembunge ya Meru ni bashumiretie kuria ngwataniro gatigati gatongeria ba Meru Tharaka na Embu kenda gutigira ne baukaria giti kia DP Kithure Kindiki bakiuga kioneki kiaone Kindiki kwa rais Mwankene jwa 2032 kwena itomi bibi utomatuga 2 term na 4 term toruga Ruto 2 term Kindiki 4 term nonto twena kiroto kia 2032 Ruto auma gitene mwana wetu nwetu ugaitia au a president kiroto getu kira twena kyo ja Meru ikiroto ga 2032 ara tukwanta katumba kwithira twena mutongerio bururi tawe Professor Kindiki na tutena ngwataniro ja Meru nyakiroto kigitumba kwithira gikinyanira ria twakarande tuli atongeria ba Meru tukamba kwaria na ruga emwe tukamba kuthina ndi kugwatana na Tharaka Nithi tombe kugwatana na Embu so ni nkuramba deputy president wetu Kithure Kindiki ajokie that initiative ya gusemithania atongeria ba Meru atongeria ba Chuka na atongeria ba Tharaka Nithi those like minded people tukaria ndi tubange uria tukamunenkera kana tukamwa support as a block ne atongeria barabaku akinya bakagambia kari na atongeria ba Mount Kenya West kenda kinyabo baka bagwata mbaro bakiuga ne kagita ka Mount Kenya East kurage kundi ko kagita gaka gago to support
nyako igakinyete na tuketa kebo nyabo tubarombe support nene muno kenda bomba kuthaba supportaga wathani bora bweku kenda 2032 kinya tutuma kuthaba tukiomba gukalira that coveted seat ya State House. Muthiene atongeria babariuga bagachumeria kuritana mwingine ke bakuthiurunga bakigwataga mbaru thirikari Rais William Ruto bakiuga kuma kende kare gutonya obisini ya DP Meru nithirite kiona mirandie mingi na kinya bakiugere thirege kwame nithirite kiriuka thaiji tukaumira tuthe tuki alerianto tubere benefits kana ima ine mbutonete kire thirikari ije na tukaromba kinya ngugire itumbite kuthia chiti so far ndina weregero nguge wiga itwa mwangatha itwa amberetie kuona ishara kana tomato twingi tukiumira tutari kumbere na tukona mirandi imwe ya thirikari yakuamite ni kuamuritwe twikire miwanu ya kuona mawega tutige gwikira miwanu ya kuona mantu jama yake Keripotra ndeto Sheweru reakwarietwa ni Mutuge Kare. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ni akinyite Runyenjes kaunti ya Embu kuthuja mirandi ya thirikari nene iria yitite na mbere nteriu augite thirikari ni gwaka thoko ya Kinande taunini ya Runyenjes ya milioni 180. Thoko hizi ni imwe ya thoko 12 iri kwagirithwa kaunti ya Embu. Rita Mwaniki hari na nteto tariria. Munini wa muthamaki wa bururi newe Kithure Kindiki niugite arimi ni makuthi na mbere kugwata umithio makiria kuma na urimi wao wa kawa kumana na mawatho maria mekiritwe ni mbunge nene. Arauga thirikari nene iri na muvango wa gutumira mbia makiria kwagirithia urimi wa kawa bururi-ri na njira wa yonthe iria ingiendekana. Ariti miario ino ri mwena wa Runyenje icera riake kuroria mirandi ya uthii wa na mbere uria irakwa. William Ruto amechaguliwa kuwa rais. Kahawa ilikuwa shilingi 60. Leo 120, 130, 140, 150. Rais Ruto ni fire si fire. Ni noma si noma. With the coming to force, with the coming into force of the Coffee Act, we are going to improve the current prices of coffee. Ni ucerete mwenwa thoko ya Runyenje iria irakwa na iria igateithia wonjoria na njira nene niguo thoko ivote kutherema. Hii soko ilikuwa imezimama kidogo, lakini fireman amefika hapa leo. Nimesema ya kwamba kile chote ambacho kinahitajika kuharakisha ujenzi wa soko letu tutahakisha kwamba imefanyika, haitasimama before December. Rais Ruto akuje tufungue hii soko yetu ya Runyenjes. Wa uguo ni ucerete mwena Huduma Center iria irakwa mwena uyu ino igateithia gukinyiria ekaria mwena uyu mautungata ngurani ma thirikari nene. Ndio tuwe wale ambao ni vijana wakitafuta identity card ama vitambulisho wanaipata hapa. Wakitafuta wale ambao ni wazazi wakitafuta birth certificate wanapata hapa. Tunataka vile vile tukijaza hii Huduma Center tulete land registrar, ndio title deed tuwe tunapeana hapa Runyenje, watu wasiende mbali kule Embu. Mwenari wake gavana wa kaunti ya Embu ni Cecily Mbarire ni ugite ni urarugama na munini wa muthamaki wa bururi thiini wa kioneki giake gia gutongoria bururi. Guko akiuga gake na atongoria engi a kaunti ya Embu ni makuthi na mbere gwikara thiini wa kiama kia thirikari niguo mirandi ya uthii wa na mbere iyuke thiini wa kaunti ya Embu. Mimi na Mheshimiwa Karemba tulisema sisi tuko kwa serikali ndani zaidi, kwa sababu kukaa na serikali ndio hii market inajengwa. Soko kubwa kuliko zingine ambazo ziko kwa hii county isipokuwa Embu town. Maji ndio hiyo inakuja, umesema ya 1.7 billion. Barabara ndio hiyo umejenga kutoka Rokorire kwenda Katagere. Katagere kwenda Kanywambora inakuja kuanza. Kevote Ndore, Getare Soweto. Sasa twarie yoma
eo kindete thirikari iraturutira wira. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nkibuthomera SMS ciaku mwanya mwanya iria withiritwo gitutumira kagitene gaka gukurukira rwarereto rwa ntuku ya Narua. Weru TV, kama serikali wameshindwa kushughulikia wizi wa mifugo, watuambie mapema tuchukue hatua sisi wenyewe. Ojo ni Kirimi Beckman kutoka Eco Massive. Ni Japana kutoka Andhare nasema serikali ifichue hao wezi juu wako katikati yao. Mimi nasema serikali ya Ruto inalinda wezi badala ya watu. Kwingine kuuga serikali inapaswa kujenga kambi za wanajeshi hizo area na kuwaweka wanajeshi huko ndio wakabiliane na hao wakora. Ojo ni Enoch kumanterecha Kawampongo. Ita nambe na kwethro kiaraniria na bautu kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu ya ukinyaniria tugikuria thirikari ibatere kugita atia kuthiria wamba bwandithia Meru. Thirikari ibati kugita atia kuthiria wamba bwandithia Meru. Ni kuma akiri rugono ru ni tukuona kanyaga kunogoka ende tugicokera tukabumenyithia buria barabaringithanitwe na mpithukiro cia maitha betite na mbere kwithirwa bagiukia mateta kiri atongeria bao ugita kuraja. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Meru. Miundene yetu minuru ya Meru mwanka metheni agwakunja. Lisha Milk nirionka eria rina inya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju tuena jua mbishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na ni kueta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria ende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari
thuganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yukurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs iri gwetania na kirio kwenda chukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bongia bukarungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukane ba mweri jwe thatu ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njeru Nakuru nontu bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Some things don't arrive, they've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok na nana leleleke yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Karura mwonekano jware uri kuthongomia nkuruki. Aja Victory Furniture tukureterete into mwanya mwanya bya kuthongomia ome yaku. Bithithe tugitara mura bitiomba kuthukwe ni mbura kana riuga. Tutiorere kyo ni obisi yaku. Turi na ite na metha cia kinande gutigira nugwitira ngugi antu kuri na mwanya amwe na gukushiria metho. Kuma ome monka gutonya obisi ndene. Victory Furniture turi aja nuntu bwaku. Haria antu ja kugwira ntiri no wigwatire into byetu na maguru ja kwambiria 15 aki. Turiongera na aja Greenwood City Mall Meru kana turingire dimu kurukira 0748 578 516. Victory Furniture, where style meets comfort. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejeni na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwantito nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana oriongera rwangirwa turarore akwe nagwe. Yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Ngokugwatoge ni oringi kirinteto chietu cheru themwe ngichokera na chionkuruki akari baria baringithetwe ni mpithukiro chia ndethia kuma ntere chia mikindo ritigania East ne bachumirite kwariria ntabariko ya wamba bwa ndethia onto buria bukaritaka bwagite ntaira ne bamenerete thirikari ni onto bwa mawira neja kagita gakaraja zate kuoneka gukinyanira onto buria bubatonyetie athara inene. John Thega na riboti iji. Wamba bwa ndithia na mbithukiro chia maitha ituikite kironda gia nkuye ntere chia nyambene na mono mbari chia muthara indi bamwe bakuru ba Njuri Njeke na kinya rithi bakuma ntere chia Tigana Central gicigo bunge Tigana East bakiarebe ntere chia Mikinduri bari wonto buti bakaguta nonto wamba bu karataka buta kwereka na ara bugite kiurekira bakona gigatethia unto bu kuroromeria mbaba bakuya ndithi no gikithiri kikimiru bikathia tangambe chia muthara ne kithiri na gerwerea na kia Mutiombori na Kenankuru na tuilela na twetungwa mazinani mwono kwa ni mwamba wakune mwamba twete tuthukiana unto twata kithirine kinya bwenda kaborega twata kithirine mwamba enda kanarega kithiri kia rwera kigaite wa kia 30 akaroromerwa tuthiate ng'ombe cia muthara muthamburu atia ng'ombe atinge na nyuma aita na ng'ombe chiondi bonto ngwa tuzungusana beto mbere nonto kithiri gaite wa na mantu au tuthwanetie batwe twe maiti chumia biele nonto anto bune atanotia na tubendete na batwendete na bau bakwaria bakuga bakomenya nara bathurwa bakomenya nara mbaba etaira anto bau ne bashungushwa bwega ukaja na komenya u na komenya kinyamba baba yane bao kwa u eto kwera thirikari eshungusha mto u akati amba u bayana ene turenda kwa turakorwa Njuri na tubabara bonthe arithi ba ng'ombe twakare nthe batwe anto ba maiti tona ndawa ya untobo nega tweta kithirine turomerie kou amba ba muthara ibo kumenyo muno nya tori ba muthara bakomea amba bo botongereto na baba kwenda chiacha okethera no usika ke amba ba ng'ombe na no eta amba baba njere kuya ng'ombe no ko karomera roerea nara kagitani waku bongerete ate gomba kuigua kuria miru bamwe bakungana na amba baba ndethia no ndo gutikwerekana ata ng'ombe kuyika ijona batuike itikuthingatwa chionwa na twaka ng'ombe kana chindano na ng'ombe ndenda yeleke tisindano ng'ombe tiga chumuni ng'ombe tinzua yerwa ng'ombe igentombe kia wekere nyamo bukona ya notie mbecha ambite mea kuwa kabisa kutena muntu wetu wa muthara urakuona nilia ng'ombe cia muthara yachi ya notie ng'ombe iyo no emwe ciana salama akinya tunarithi ba antu boko na bonthe na rithi ba maitina na bia tunoro abio na ntu bakura na bato chiere isawa sawa ingombe weta ng'ombe ne kai mathawa tukariokia muntu urenge aria kwina rio aria kwina kiangazi kana kwina mpara ya ng'ombe cia muthara yuma muthara ikeya ya kolokera Mikinduri igeta kunate imwe igeta Mulika inge igeta Rorie inge igeta Njoune na inge igeta Ngaene na kuma rechi ariga kou ote ng'ombe ya muthara kinyamo ya iwa kinyaka yao ichiara bagata kodorania kinya njao chioke zakene na ote ng'ombe kinyamo ya iwa anto baraba kuringa siasa na wamba bo na bakuringa siasa na ikuo byanto bakwa anto ba ibabaterie ni kureto ke kanso ya koro ba Njuri Njeke bakaomba ni hukumiwa na bakae wathabu ye reporter ndo cha weru kuma ntere cha Mikinduri gicigo bunge Tigana East mbetawa John Thega. Na oringi turi kuria thirikari bati kugita atia kuthiria wamba bwa ndethia Meru. Thirikari bati kugita atia kuthiria wamba bwa ndethia Meru itana mbere na kwaraniria na bautwe kukurukira namba ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria. Rais Ruto ni ameneretie aregani ba thirikari yawe akiuga batina mubango jwa kuguna nthiguru ya Kenya ni athumbite uria wari minister wokaria na uria kumereria matagetikia urais niwe Dagitari Fred Matiang'i akiuga ati bati kwariria mantu jegie iyoto ni ontukagita karia ari thirikari ne atathingataira iroto bianto. Ruto arite zaza Kirendionga kauntini ya Busia. Neli Kithenji na Rugonoru. 3, 2, 1. Makofi mazuri kwake Rais wa Jamhuri ya Kenya.
Greda ya kwanza inaondoka. Rais Ruto ntuko ya Narua na kinyete Ruterero kaunti ya Busia kurugoria mirandi mwanya ya weti na mbere jurio murandi jo nyomba cia mareja manini kana affordable housing wakibodhoko sheke nande barabara na mirandi enge nkorani mworoto jo andio ngaidi jore gukiria Ruterero rukembesha amwe na gukiria mikarire ya kari akionekana kuamukirwa na Nkero Ntere ichi. Ati Busia mnasemaje? Ati mnasema tutam. Tujenge barabara. Tujenge inasewa. Tufanye affordable housing. Tujenge masoko. Special economic zone. County aggregation. Tuunganishe stima. Kenya isonge mbele. Busia ifike Singapore. Hebu nione watu wa Busia. Atongeria Ruterero ro. Bagekera ngoge yawe batongeretwo ni gavana wa Busia na kuga bakarungamana nawe Monka Muthia. Si Raila alianza urafiki na Ruto. Na Ruto ametushikilia. Hii pali ametutoa, tunaweza wacha hapo ati tena tuende kumangamanga. Omu tokwa kuba kulimule. Watu wa Mateso ni watu wapenda amani. Na Mheshimiwa Rais, ile miradi ambayo umetuletea hapa ni miradi mizuri sana ambayo itasaidia eneo hili. Hii watu vile tuhakikishia, hiyo kazi unatufanyia, sisi hapa Busia tutasimama na wewe. Na tumekuonesha mfano mzuri mambo ya negotiation. Rais Ruto agiokeria kithukio gya siasa na kugera migwe Ruterero regani. Akiuga ni bagite mwerekerana ni manto jotheri bari nacho. Sasa mimi nataka niwaambie wale majamaa, wajeni kujifanya bwana. Wacheni ufala. Wacheni kutubeba ujinga. Nyinyi sio ndio mtaamua. Hawa wananchi ndio wataamua. Kujeni na sera yenu. Kujeni na mpango yenu. Mtuambie agenda yenu. Hawa wananchi wako na akili, wataamua. Wanajua nani yako na sera, nani yako na mpango, nani yako na agenda. Ni kweli ama si kweli? Wale majamaa mkiwaona, kuongera kadhita ntanta. Sera, agenda, hata akili. Sasa wale jamaa ni bure sana bwana. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenchi. Ikiondoka pole Mutongeria wa DCP Rigathi Gachagua ni umwe wa atongeria baria bakinyite kirimathiko jang'ina wa seneta Karungo Thang'wa mambura jaria jathithikirite ntere cia Githunguri kaunti-ini ya Kiambu o tawithere a siasa ba murengo jo one term ni bajukite kanya kutharikira wathani bwa Rais Ruto. Ni nduranirite riboti iji. Nikiri mathiko jang'ina wa seneta wa Kiambu niwe Karungo Thang'wa kaunti-ini ya Kiambu aria atongeria mwanya mwanya bakinyite kiri rugendo rwa muthia rwa nkathaiji. Kazi yake ni kama imeisha. So it's good to introduce her so that maybe you here, you have someone that you would want to take care of and we can always recommend her. So Bahati uko wapi? Bahati ako wapi? Ningetaka kuonyesha na yule mwingine. Kuja hapa. It's good because we entrusted her with our mother and she took care of her. Bahati mwimbaji alikuwa anakuja. Murengo jwa one term tutongeretwe ni Rigathi Gachagua jukioneka guchikura thirikari ta withire bwao na kuga Rais Ruto ni murongo. Huko Busia anawaka moto. Amesahau ameenda maendeleo kwa Waluya. Anaongea tu mambo ya Rigiji na matusi. Amekasirika, haongei hata kama rais. Kwa sababu jana tumemtoa nyama kwa meno. Alikuwa amepanga kuiba Nairobi Hospital. Tukamuanika. Hiyo imepotea. Amekasirika. William Ruto, wewe umezoea uongo. Can you make up your mind why you betrayed Rigathi Gachagua at the mountain? Because you keep on giving reasons, different reasons every day depending on where you are. Rigathi Gachagua akira Rais William Ruto batimureka mwanka aane na ateta na mbere na mabilioni ya pesa. Lakini hala? Si ndio? Na tutawacha halale. We'll make sure, William Ruto, you are not going to sleep for the next 15 months.
utalala ukifika Sugoi. Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Si umeona vile amekonda? Mpaka masikio inafanya nini? Na bado hakuna mali ingine utaiba ya Kenya. What you have stolen is enough. Nawe Cleophas Malala akiuga antu baingi ibetete na mbere kuragwa giuta tena watho. We have the strategic state assassinations that are going on in this country. And I want to mention here today ya kwamba tuwezi kuwa nchi ambayo viongozi wale ambao wanatishia uongozi wa regime hii wanauliwa na wote wanaambiwa kwamba wanazikwa within 72 hours. Musiasa Kalonzo Musyoka kinyeria abitha baborithi ibabati kujukirwe tagaria barabonekere kuratha Kenya. Sasa wameweka 2 billion shillings ati walipe ridhaa kwa wale watoto jinsia ambao waliuawa. And I hope it is going to cover 2023 and 2024. But Kenyans will never take that. Yani itakuwa tu naoa watoto na kulipa ridhaa. It can't. Ureo kumereria matagite kia mubunge wa North Imenti Patrick Buchane amakirite gicigo gikia kiuga ikwithirite na gasagasa nene cia gisiasa untubura bomba kuringithia gicigo giki na njira irete agirite ne ameneretia siasa ne gutumira enyangi akenda kuthimana kathari gisiasa. Muthurumuri ukiga tumenyithie Patrick Buchaura ni umwe wa siasa ndene North Imenti na shumbiritie na kwithwa akimenyere wagagie bora kuonekana ndene gicigo mbunge giki maramuno kagita karia atongire ba siasa mwanya barakinya guku. It is cheka North Imenti utumirwa in Batrug Road for political differences. Ora tukuria tongeria both divide opposition na government. Let us be tolerant. Tiga anto beja baige kanwe sera ciao o mtu ige kanwe sera ciawe kenda tumenya no gwatuthira development tutiumba kwithira Meru kana North Imenti no tumirika ondwa cia political parties. Kulingana na Bucha agwile gicigo mbunge North Imenti kina kure nyingi na Nandi barabara bakuchwa kiti kithukia mutongirio mugongo kana kia gavana no mwanka kariba North Imenti bakimenya imbi bakona kiutongirio bubu. That comparative advantage yet because of voters. 96,000 voters is not small. To we will take advantage in everybody. No, we should have that position. Na North Imenti ne bwiri kwethira embere. To North Imenti kujukwa as if it's just any other constituency. In North Imenti, it is the county and quarter. North Imenti, national government and quarter yo, county commissioner in Hawari. I mean, police, senior police in Hawari Bonde. Everybody is here. Why do we take North Imenti as if it's just a small constituency? Na muthina akirotera mbunge uthaiji Ibrahim Daud urokarite kiti giki kwa miaka 14 akimira kagita kawega kuma kagukinya. What capacity does one have we can to the next level? Mbukwelewa? What capacity do we have to take it to another level? We tangogewe for those 14 years. Na bwiri kwa mtungi kanya akeja uro will take North Imenti to a different level. Tutumboka stagnant for the last many years. Tuidira North Imenti niwe ikariuna no yara ya. No. Oran kwira Raim witangogewe and we appreciate. But the other day uti mwana oshiarie mwana ko replace North Imenti atashiarwa. Teugire oni amwire some of us are professionals. I'm an expert in governance and leadership and I'm a quantity surveyor. Nandi mwana wa kwirwa kashiara ri qualification iko edere nacho. Kuona mtu akinyau muntu akinya nandi guturika amirio tekirai antu baba mwandikire. Na nandi gyo tukuka we utumba kuendelea gututekira no timandiro jangi tukona. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutiro Kangangi.
Ngeta nambe na kukuthomera SMS chaku mwanya mwanya ira withirite gitutumira. This is Boniface Mwirigi Mwenda. The government should improve livestock identification and registration. Also, the government should implement a striker penalty for livestock theft. Kungo kuga serikali si eti inashindwa kukabili hawa wakora, ni kukataa, wanakataa sababu there is no collaborative leadership from grassroots to fight this menace by using all tools available within their power to show the seriousness of the matter. Until leaders unite from MCAs, MPs, women reps and governor, this is the round when the issue will be understood and be sorted out. Ojo ni Martin from Kibuchwa. Mato ariuga kenda wamba bwang'ombe buthira na thirikari ithirikirano mwanka kwithire anto bakigwatanira. Kwingo kuga the government should ensure that the law on possession of illegal arms is fully enforced. It's either everyone is disarmed or we all get armed. Also, the lives and the property lost in cattle rustling should be compensated. Ojo ni Mugambi Bere ariuga ari rutere rura runge rwa Igembe North. Nga kuchokeria nkatho cha mwanya ni gwita nambere na kwaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS na kinyakiri mitandao yetu iyo kinyaniria na tugeta kuthura tukithoma maoni jaku mwanya mwanya. Endika gitene gaka katwithire tukinogoka o ringi tugichokera tukabumenyithia uria Bob Mwiti Foundation ethirite mono igikuria kithomo rutere rwa Ruongo ugeta kuraja. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports, all in one place. Awi na wendi wakumenya ndiomi ja German, French, Italian kana Chinese. Tende kubukinyaniria. Karibu Isaac Haas Training Institute umenye kwaria, kuthoma na kinya kuandika Kijerumani, Gifaransa, Giitaliano na kinya Gichina. Mantu jaku jakare majega na woni ngugi ya Kenya na udhu. Aja Isaac Haas Training Institute twarikia kwa ari tobeto menyo na ndiomi vatonya gakanyega kathongi gakwandikwa gugine mwanya mwanya jori gitani kithomo moteri miako caregivers okamatibo merigo bari mandereba na kinya shege otea turiongere motindo jokangangi ya Sara Plaza Building 5th floor kana turingire dibo kurukira 0711 173816 ugwatente tonkuruki ujokanya bwaritwa nibwetete na mbere. Isaac Haas Training Institute, we bridge the gap between education and industry. Some things don't arrive, they've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are
because she is. And because tomorrow they will be. Leo tuna paint. At Araki Art Center, creativity comes alive every Saturday. Angalia drawing yangu. Children explore painting, drawing and fun creative activities, building confidence and imagination. Art ni fun. Tupatane Araki Art Center every Saturday. Saturday Kids Art Classes at Araki Art Center, Meru. Register today. Call or WhatsApp 0701 753 245. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Bob Mwiti uria ni mumiru uturaga Rwongo ni aruguritie mubango jwa kuringa njeki kithomo ni aria ana baria baumite nja itegu chiomba bakagunikaga na bisi. Akiaria na Weru TV na njira ya mwanya, Mwiti augite athithitio jo ni untu kinyawe na ari mwana uria wenga gwa chukuru muno ni untu bwa bisi untu akwenda mtungi tikethirwe agikurukira. Alright, so tuko narwa to kari aza utirie alba ara tuko sherekea ko launch Bob Mwiti Foundation na only the chairman na CEO of Bob Mwiti Foundation dina kugura wo kwingi mono nonto bantu tuko narwa nonto bakwitha twina kiatho giki nonto bakwimbirwa ni atware bakwa and my good friends aza nonto bwa kiatho ki ya ku launch Bob Mwiti Foundation. So Bob Mwiti Foundation meambiri teno ntuba kwithira oni de Bob inda kurukirite challenges nyingi mono ngikura mantone ya chukuru na chumbe neri challenges ya kurukirite onde muritwa na ikyo gitumite mpambiria mupango jojo wa Bob Mwiti Foundation. Na for the last 8 years actually imbithiritwe ngitethairia ana ba kuma Gikomene Primary School na bangi bankubo high school na ndona imbithi batari kwitho ndina a more structured way akombe igotethia ana especially ana bakuma Meru County na ikiono tundabire mpango jojo wa Bob Mwiti Foundation twina flagship program within the foundation they go to the Star Award. Agi Star Award, what we are doing is kiumia itukwitho atugitethairia ana ba Meru County kuma kila ward na ngiri 20 nikenda bomba igotetheri ikona bomba ikorea school fees na nikenda bomba hopefully bomba ikothira school na bomba ikoendelea mbere. So kiko gitumikira na Mbere Foundation basically out of challenges chakwa ningwa as Bob nontoni ndarita thina mono nchiari ndachari kwa jojo kwa kuthoma eri a bit of a problem until later on in life my dad akweza ki life yakwa ndaomba ikuendelea na ndaomba igwita university na so indatega nkona kwina antu baba ingi mono kwina na baba ingi mono bomba para bomba ikwitha be na wendi bwa utethio as a Meru County nikyo tunambiria mupango jo nikenda tomba ko batethia. Ito Bundi Karau ndi daktari na ndi muchore wa Bob Mwiti kambite kuingiria na
kwa Bob Mwiti pongezi no ntwetho ni rena reo ya kuthomethia ana baba baba ome lakini baina challenges cha kwitha batena fees no twina ana baba ome mno baingi dene county yetu wondi ne chio ndecha county Meru lakini ba ku face challenges either batini achiari kana achiari batena ngwe kana no ntubasa bagwe munengi kwate kwate kumba kuria fees na ukethira na baba thire form 4 beria kerio kira kwiba mabate ukiluka baba batire no ntwa kwithira bagarabe ngi chukuru na kou kanya kambo bwete kwingi ikanya muhimu muno kenda tu change otoro bwana ba so ito support idea Bob na auto challenge inya ba tu tukaria kariba Meru kwina ntwa baingi muno nya tongeria na ntwa bangi ba biashara baina mbecha baina inya baumbikia kwa adopt ana na bakathomethia kenda gutwika uti mwana ginyomwe urabatire auta chukuru bonde iba ukara chukuru kenda bamba wa chief kana bamba kuwata kiraba bakwenda kuwata na bendelea na kithomo nkauga Bob nombete kwithirwe kirekano gikiega kire o society na community yetu kire kwendereithia kithomo nonto itwize kithomo kingananagia mwana onkia na mwitonga na ikyo tuga education is the best equalizer ko batu twizete aza kana uninde waziri mbona ni our commitment as a government. Spika wa mbunge nene Moses Wetangula nendekithitie gutegerwa kairi kwa watho bwa utumiri bwa barabara kenda kuongera makanukia kirindere baria betithagia ngari na njirerete agirite kurigiria mitino ya barabara arite kirima mbura ja maromba ja ntu 16 baria batere uturo kiri mutino barabara ni awebuye gwita Kitale. Ameakilishwa ambaye ni Bwana Yesu. Jameni, Meja Rosi na Besa, Bwana atakuwa karibu katika jina la Yesu. Ni asubuhi hii tunakuja mbele yako tukitaka Bwana kuendeshea shukrani. Na wale madereva ambao hawajali wengine wanaotumia barabara lazima wachukulie hatua za kisheria. Mimi nataka kuomba wabunge wetu wa bunge la kitaifa na seneti, mkirudi bungeni, nimeongea na Kimani Ichung'wah kiongozi wetu, look at the Traffic Act and tighten the law on recklessness on our roads. Kuna watu wengi wanaendesha magari hawana license, gari ni mbovu, hawatii sheria, na ajali ikitokea kama hii anawacha gari anaingia kwa kichaka na haonekani tena. Bungoma stands with you, prays with you and